Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Mizoram Sarkar in adin state level special investigation team SIT chuan Vawiin khan Serchhip District ron tlawhin kumin Thal chhunga kangmei chhuahna hmunte an tlawh kangmei chhuah thin dan le hemi kawnga hmalak dan te hmuna an zirchiang ani State level special investigation team SIT te hian tukin khan Serchhip hiron thlengin tuk chuan e khama Serchhip chan mari vengaram kang chhuahna hmun tlawh masaberin a thei chin ke inan fangkwala hemi hnu hian Serchhip le keichum inkar dongzol ram le a che velaram kan na hmun tlawh le in Serchhip District chhunga kumina ram kang na saber omna thinglian ram chu khulai lung le piler tlanga tangin an thlir boka Thinglian Khua special investigation team te hian tlodu hle ma se tuntna ya ro atwe tla ka wangin apan na kong lama harsat na aum the wangin a hmuna an tlo theilovani state level special investigation team SIT te hi district borsap Kumar Bisek le SP pu Stephen Lalrin dikabaka Tenzol DFOP Margaret Lalram chani additional DC additional SP le district level committee on fire prevention a member 10 lodong songin heng hmuna te hian an kalpuya heng ram kang nei tu khutlang Swine tu VC le YME tenen po income na neim kumina ram kan dan chau thlir lovin kum masalama ram lo kan to dan sang te soi hovin heng ram kang thin te a thlen to lo na tura tul ni a an hriat te alo ompal po a ram taka thel ani thei dan tur ni a ngai te an soi hova he SIT member secretary Pujon LT sang chuan kan palai zo na changin an hmalak na konga district sang IO te an kom to baka kangmei chhuahna hmun te tlawh vek an tum thu asoya sarkarin hun apek chu nge report thelu man anin be sei thu asoi bok kumin Thal chowa Mizoram hun sang kangmei chuak zirchiang tur le hemi kai noya dan ding lai mek te zirchianga atul anga hmalak dan tur rotna siam turin Mizoram Chief Secretary Pulal nun moi chuango Chairman State Executive Committee SEC ni bok chuan Section 22 sub number B G le H of the Disaster Management Act 2005 in thuna ina apek angim state level special investigation team SIT dina hetima hian Chief Conservator of Forest Administration RS Sinha chu chairman ni im Disaster Management and Rehabilitation Department Director Pujon LT Sang chu member secretary ni im Pusilal Thanmoya Director Fire and Emergency Services le Pujelal Thafam kima zongte AIG Police Headquarters te chu member ni bokin voina Serchhip an ron tlawhna hian an ron tel kima SIT hian kangmei chhuah chan hemi kai noya dan man mek tele kangmei in thil ati chia chungchang te chipchar takazirin notification chhuah mei thatira tanga chiara thani chungin sarkara rotna an the lut donani Serchhip District-a Vawk African Swine Fever ASF lenna hmun le lenna hmunah lapuan lo na hmunah Vawk thi om belh zelin Vawiin thlengin Vawk thi zahni somriat zet chin chia ani to Serchhip-a HNVT Department how to te hne na changa thu kan dondanin Vawiin chhnu dar khata changa chiar le ta dar kar somni pali chung khan Serchhip District chunga ASF lenna hmuna Vawk thi paruklai om le a heng Vawk thi te hinu Serchhip-a pali ba ka Tenzol le chiatlanga pakhat ve amni heti hian Serchhip District chunga ASF lenna kho paruka Vawk thi chu za somkwa pasari atling to a New Serchhip-a ringot Vawk thi za somni pali om to in islungdara Vawk somli paruk athito boka keichum le Thenzola Vawk pakwa ve thi in chiatlanga pariat athito boka vancheng te a Vawk thi om belh lovin Vawk pakhat athito ani hemi hun chung pokhian Serchhip-a Chansiat lawa Vawk thi pakwa lai om le boka hengzinga pariat chu thlathum hnuailam ni in pakhat ero Vawk puitling ani thunga heti hian Serchhip District chung kho pakwa a chuan siat lawa Vawk thi somriat pathum om to in hengzinga somsari pakhat te chu Serchhip khua ami anni a Serchhip District chunga ASF lenna a puan to le lapuan lo atun hnai Vawk thi chinchia chu zahni somriat zet ani to ani Kumsom pariat chunglam anol puite hne na COVID-19 vaccine pek na chu Vawiin khan Serchhip District-a chhunzom le ani State Sarkar man anga kumsom pariat chunglam anol puite hne na COVID-19 vaccine pek na nimina changa Serchhip District-a kalpui chu Vawiin khan chhunzom le ani a nizan lama kawin lama inziak lut te hne na vaccine hi pek ni in Vawiin khan
Serchhip mi zahni somkwa pakhat le kei chuma mi somthum pakhat an Vawiin mi zathum somhni pahni te hnena vaccine hi pe kani a nimin lama mi zahni somria te hnena vaccine hi pe kalo ni to bokani Serchhip CMO office a thoktu te chuan vaccine pek chhun zom zel dan tur hi soilok thei ani to ri lauti soin nimin lama prime minister in kumsom paria chunglam te a thlawna vaccine pek vek an ni tur thu a soi to angin ruah manna thara omle thuai an be sei thu an soibok Serchhip District NGO Coordination Committee Shwai tu te chuan Vawiin khan Serchhip District Medical Superintendent Dr. Zedil Almuan Omahmuin Serchhip District Hospital atanga tun nae Dr. Son chhuah chu lo chhuah tir ri lo turin an ngen Serchhip District NGO Coordination Committee OB te hian Vawiin Chhnulam Khan District Medical Superintendent Dr. Zedil Almuan Omahi office a hmuin tun naya Mizoram Sarkar in Serchhip District Hospital atanga Dr. Lal nun himakhiang te son tura order ati chhuah chungchanga anlung oilo na le ma anlak na te an soilanga tuna hian health minister hena hemi chungchang hi an thlen to thu soim sarkari ni som panga chunga Dr. Son hi atna zom turin timase sarkarin thuthar ani lo chuan Dr. Lal nun hlima hi lo chhuatir lo turin an nge nani he huna hian district medical superintendent point sarkar ho tulian tele Sarkar ho tulian te thu le la an ngai chan mek thu NGO shwai tu te hi alo shil bokani Vawiin ve khan Serchhip Chalai Paul SGP te po in District Medical Superintendent hi apisa a hmuin tun nai Serchhip District Hospital atanga Dr. Lal nun himakhiang te son chhuah chungchang an soipuya SGP te chuan he transfer chungchang a hian sarkara ngen na an the lu to thu soin he wang hian order thar a om le ma lo chuan Dr. Lal nun himakhiang te hi lo chhuah tir lo turin an nge nani SGP te hian Dr. Lal nun himakhiang te po Vawiin ve khan mungalin Serchhip ama thlak tu tur emo Serchhip a om zui zel na tura order a om ma chu lunglei lama pheiri lo turin an ngen bok nimin le Vawiin a sha theicina Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chwa tharmi pahni ve omin Vawiin khan shikai mi somthum panga te en koldam le an ni thum Nimin khan Serchhip District-a Chhuahna laboratory a sample pahni enfia ni in shikai muthar an omlova rapid antigen test manga sample enfia za som pakhata changin shikai mi pahni mu an ni thunga shikai pakhathi ke tum khomi afa CCC a ompuitu ni in midang pakhathi zema bok mi sailula ka cement da turakal ni in islungdar PHC a sample enfia ani a shi akai na shiat lovani Voina sample enfia hian sha theicina shikai mi pahni hmuni in tenzo le chingchi pa mi pakhat ve tenzo le chingchi pa mi pakhat ve an ni a shikai to nen income nai na ne wanga in khung sang la yan ni Vawiin khan Serchhip District-a shikai en kol mi somthum panga te chu en kol dam ni in an mani en kol na hmuna changa chhuah ti ran ni a heng mi te Narjing School CCC changin mi som ni patni le 4C chingchi pa changin mi som pathum te an ni a IAH tenzo la shikai en kol mi pakhat chu ZMC en kol tur ri farani bok heti hian Vawiin thlenga Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chhuah chu mi zaruk somnga pathum an ni ta a hengzinga mi zaruk som pali te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi somthum paruk an la om meka shikai zinga nun na chan mi pathum om to in Serchhip District-a shikai mu chhuah atanga zazela somkwa pali point bial pahni te chu en kol dam an ni to ani COVID-19 shileng mek lo machon tura in buat saina atan lungphawa Community COVID Care Center 4C siamani a Vawiin khan khotlang mi puiten natlang nein bialtu MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrino machuan helai hmun hi atlo ani COVID-19 shileng in zia omlam alapan lei theilo wang le furkhwa in minnan chaudo na wanga harsa na thleng pal thei thlirin tui kumbial chunga khopali lungphau ngen tiang ru lam le thinglian khwa te chuan lungphau high school hmuna COVID-19 shikai te en kol theina tur 4C hi an siama he 4C hi ngen tiang PHC be chana din ni in hemi hmalam hian bial tu MLA hian 4C din na atan hian cheng sing sari peto in Vawiin khan heng khopali te hian natlangin 4C tur buai pui na hi an thokani Voina lungphawat lohna hian bial tu MLA hi VC khotlang shwai tu tele medical lama thok tu ten lodong songin 4C man turin BP check na oxygen level en na le khosik en na te ahlan ngala he huna hian Assembly Deputy Speaker chuan abial chunga khopali changrwal ten 4C an din thei chu chuan omati thu soin lotling taka 4C din ani theinan VC NGO Task Force Political Party sang le khotlang mi puite an chanrwala tho ho na cha an nei apoimo thu asoya COVID-19
COVID-19 shi chu hriat thiam har tak ani thu po soin shikai te ne na cheng ho reng te po anin kai chhon lo laim kai na po hriat lovin olsam te a in kai chhon the ani thung ti asoya he wang hian shikai ne ring in ring hlel te chuan thu nei tu te hne na in hriat tira mani din hmun hriat chian wat apoi mo thu asoya he shikai te chu hriat chhuah wat a enkol wat ani chuan olsam taka enkol dam thei ani lain enkol har ero chuan natna hlau om tak ani thei thu asoya shileng chu hlau awanga phili lovin fim khur taka hlau dan tok thiam apoi mo thu asoi bok Mizorama COVID-19 shikai te din hmun le an mani enkol dan kalpui mek thir ho na chu Nimin Khan Health Minister Dr. Arlel Thanglia na hovin nei ani he soi hona SAD conference show la neya hian health minister chuan shipui leng meka India ram le khovel hmun sang sanga healthcare frontline workers nun na chan tam tak an to ti soin Mizoram ero pathian ven himna dongin tun thlengin healthcare frontline workers le doctor ten na an la thok thei chu kan van nei tak zet ti soin anin pek na le thahnem ngai na afakom hle ti asoi bok ZMC COVID-19 shikai te en kol tu doctor te chuan dam lo te zinga nun na chan an omin anjil ru an thu le shi oman ti chin thu soin thei to pan chhuah tak meu ti an soya nat na ben von nei lo zinga po nun na chan an tak thu soin kan taksa in nat na shik alo do theina immunity chak tok dan hi asya thei si lova immunity nei chania kan sha te po an thita zel mai hi apoi tak zetani anti ZMC doctor te chuan home isolation CCC le 4C atanga dam lo na zual deu ZMC an phur thlen te chu an din hmun alo thelo man viau zel ti soim abik takin home isolation home quarantine CCC le 4C om te chu pulse oximeter manga azing thei ang bera an oxygen level check thin tura an du thu an soya oxygen level SpO2 94% nuai lamani chuan rang taka doctor te hne na in report ngal thin tura an du thu an soibok home isolation home quarantine CCC le 4C omte Dr. Ten tun aya uluk zok le mumal zok ka vildan kongrua man atul thu po soilan ni im COVID-19 shikai te chuap chu dam lo dang aya achiat na Serchhip Vangin ventilator na zongin apui theilawa sarkarin ventilator tha chisom ni pangalai acha thleng chu ventilator chachi somni pangalai acha thleng chu lom oman ti thu an soya tuna an nei sa nen ventilator chungchanga chuan thlaphan thlak ri lova an ngai ani COVID-19 shikai te enkol an ni dan chip chiar taka soi ho ni in damdoi hmu chhuah alani lo wangin tuna in enkol mek dan ba ka hmalak dan tur soi hovani a central sarkarin treatment protocol ati chhuah chu lo zirchianga kan din hmun en chunga ruwa manna treatment protocol tharsiam turin principal director health and family welfare department kai shuaina hnuaya team din ani bok he huna hian thatwe flow thleng tura no panghovin antwar na don ni asoi a omawangin ZMC a neonatal intensive care unit NICU ruwa manme kani thu soyani a NICU a nurse duty turte chu Aizawl civil hospital NICU a training pack an rel baka ZMC ICU a duty turin nurse na zongtan ti thei ani lo wangin ICU experience nei nurse mamobel na an sat thu soi ani a sarkarin thei top chu in ma alak mek thu soi lan ani bok he huna doctor walkal khom te chuan Mizoram mi puiza somsari in vaccine an lak fel chuan herd immunity kan nei thei an rin thu an soi bok Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chuan niam lam alapan thei tak tak lova Nimin Khan sample sang thum zakwa somruk pasari en fia le ni in shikai mi zathum som pasari zet mu chwa le ni in sample en fia atanga za zela pasari point pakwa te chuan shi an kai ani Nimin Khan ZMC laboratory sample sang khazali somnga pakhat en fia ni in henga changyang COVID-19 shikai mi za somni pariat mu chu an ni a anwa hian Aizawl District-a sample lak vek ni in shikai mu tamna saron venga shikai somthum pahni mu ni in electric venga shikai somni pathum mu an ni bok shikai mu chua te hi in khung sang lai vek ni in mi pakhati lo chu shikai to nen in kom nai na nei an ni a pakhathi tun nai state po na changa ron ho ani thung district sang sanga chhunat laboratory a Nimin Khan sample zathum somthum pasari en fia le ni bokin henga changyang COVID-19 shikai mi somni pakhat mu an ni a Serchhip District-a shikai mi mu ni in Siaha District-a Paruk Lunglei District-a Pali le Khozol District-a shikai pakhat mu an ni bok rapid antigen test mangin Nimin Khan sample sang ni za somsari pakwa en fi ani in henga changyang COVID-19 shikai mi za somruk paria zet mu chu an ni boka anzinga mi za somni pathum te chu Aizawl District-a shikai mu chu ani in saron venga changin shikai mi somni pasari zet mu chu an omboka saron venga
atang hian nimin khan shikai mi somnga pakwa zet mu chhuah an omani Aizawl District-a shikai mu chhuah zringa hian shikai na hriat lo le chuizui ngai mi somsari pathum zet an om le bok hengba ka hian Longtlai District-a shikai mi sompanga mu ni in Serchhip District-a shikai mi som pakhat mu an ni a Lunglei District-a shikai mi pariat mu ni in Siaha District-a mi pasari Serchhip District-a mi pahnih le mamit le Saitwal District-a shikai pakhat ve mu an ni bok Mizoram COVID-19 shikai zringa Vawiin khan nun na chan om belh le in chokmadar som le minute som khan chuang sang luri kumsom sari pakhat bong kon chu ZMC a aborala ani hime ni somthum pakhata COVID-19 shikai mu chhuah khani in chohnu dar khat khan reng nu ni kumsom nga pali ITI veng chu ZMC a aboral le boka June ni khata shikai mu chhuah ani heti hian Vawiin thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chhuah chu mi sin khat sang thum zakwa somkwa paruk an tling to ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e